whaatalo whātu, maofolo whātu, ia i le mai mua ma le whaafonga, ia a paanga malava, le tātou polo kalambere nei, o lau palota, o lau leo, e pei o na iai, ia, rai le no whanga au tūre nei, ia, le ofisa o komisio whainga palota i Mulino. Ma lor soi fua, ia, manatu, sa manuia, ia, fuafuanga, au mga luenga, o polo kalame whaanga solo, se ia tātou tau mai lava, i te whai umora vai aso, ia, o fuafuanga fui sa mapeo ni ei, polo kalame whaale kāresia, ia, ma polo kalame whaale ainga, ia, ma lo lava, leo si ainga, ma lo fui ni tautua lotu, fa ma lo fui, ia, le o sa i tiu te au mga luenga, at wha upongara nei o tātou polo kalame pei o ta ua, o lau palota o lau leo, ua langolangoina, ele company e Samoa Stationery and Books. Ia, le sap, e pilau foi o na whai loa atu pea. Ia, whamalo atu foi. I le pulenga mana au whai ngā ruenga a le company e le sap i ona la umalava e pei o na iai. Pau pongara nei o tātou proklame lona vaenga lona ono le nei. Ia, o le awha pea foi ona ame pea rau sile le tūlangolo iai ia le ngaluenga whaatino le ofisa. Le olo o anga i atuai mo le toeresi talaina o tangata uanga paa e palota. I tū malo wha palota e pei o na whaanga solo ai le tātou ngā luenga. Lau sire fui la malau wha whonga mai, ia o le awha peo no tātou to muai. I le tūlanga i asa iai le ngā luenga sa wha atino, ia i le fo i tū watu o le tātou mutu nei i a ana, i ngā luenga sa wha atino ai, ia ana lofi, ia numero tolu, lua maritasi. Ia wha solo mai lea ia sanga ngā wha, pio i tū malo ia. Desa i renga luenga a le official komisio whenga palota i le vai aso le nei. Ia ai le leile o foi, o nā o tātou asia whaatasi mau. Ia le sui o loo ripotia mai ia ngā luenga whaatino i tū malo le sunga ia leo. Ia wā foi se tala le tamai, o le la foi i tū watu le motu nei o polu, e pio na iai le ngā luenga whaatino a le resitala. Paftaiseu. Ia o te manatu le nei aso, ia leo o mail mātou whaasalonga i le awhi ongo no whaari. Ia abatu fo i pe whai atu fo i ni manatu nisi o le awhi onga nei, e tūsai fo i mga luenga whaaru walu le ofisa, e ala i le restalaina o tangata palota mo le whenga palota o luono. Ia o le atu le wanoa i le awhi onga fo i o le sui o le nuu, le sunga ia timu, one si one, ia mo sona finanga foi e tu sai mai nga luenga ale komisio whenga palota. Ole tu ke amal maka fai oi fa suel maloma suel no. E le kusia ka ole tu te mam ta fai oi. E avea lo impungu pe suit mai tai. E ke nga fata bi mai na tu silia. O tu si foi la le. O mana fa so mai e te le wala awinga o le suite mai tai. Ma le suel no. O i foi la tu sila e lima tai tai nai le mata fai oi al no ma le suite mai tai. Ya e le fai la ona fai espul no. Se tu langa se il fatu muina o pepa palota. Mo le nei pa ia ingo rumana. O leua furu o kiringi le lola. Au se tau ma whainga foule al maro. Mo le faso so inga o le lola le nei. Ia walanga tau por kalame al maro. O e no fo mau tonu no ma fiang tas. Wanga ba ila to ile tu maro. Mo le filfilia o so la tu sui palo. I le whainga wa filfilinga la tu no. E wa tau mao no mea tangata lai no fo mau. Ia o le tāpena ina o le wha moe moe al maro. Ia e manatu e lano no reina. E matanga luenga o tinam tamai tai. E wha manu manu ngā luenga. A sui al no masoi tamai tai ma wha laro. Mo le tulenga whaftai fo i le sunga i le ia po le afionga fo i le sui al no. Ia isona finangalo sa wha alia fo i e tu sama tu la fono e ia fo i ia ngā luenga whaatino fo i a sui tamai tai ia masui al no. E ala i ngā luenga whaatino ale malo. O lona winga ia e lima tai ina fo inga luenga a sui au no ma sui tamai tai I lalo le to la fono. A o le atu le no le I le sui tamai tai ia o se tasi fo o tamai tai wala wi loa fo I le malo se o tatu atu no. Ia le tina ia la tai tali mali ia mo sono fo I fina ngalo fa alia. Ese male ta ua tai mine o tu la I mai ai. Wa tele fo so ta inga tono komiti
Ai mai se foi tono si o matou wala la fanga. Me mua wa matou wasi a inga taitasi. E fai matou wasi singa I fai ungo masina. Ona lua ia so tai foi ma ua mai sunga tofi pule nu. O a me fai tono si o matou wala la fanga. Ia mai se foi de wa ma amataria nga luenga fai ngā pālota ndei ia so leto au tu lai mai lava le fai ngā pālota. Te lera o sao I tono fai ngā pālota ndei iaso. O mori mauina, ta ngata o le mātou nuu, le lau fofonga fia. Tali sa paia fwoi o ngā luenga o lo fai ndei. Pakai awa le ofisa fai ngā pāloka. Te lere ka ua o le nge iaso. Wa mau foi me no foi nei tina ma tua si o matou nu ai fa aftai a wala sau nia foi ko ofisa mamadu wa laka foi ele me wo mai ai nei tina ma tua mai se foi nei tina ma tua wa le ma foi na saba vali ai mai se foi o matou ai nga mamau a le wa fai de a wala o lewa ia foi le maota fa penga inga o lewa fa tau nu ai de fa moe to sunga fa nga paloka ese le au nga sauri ne yasu ia pe no to sila mai to nei ia o le lava e nga solo mai lava malo se o tato to ia me se foi le afio nga nei no fale ia fa tino ina foi ala to restala mo le fa nga paloto lu o lu ono ma lo se fotan o la se so wi lo so fina nga foi le mafuanga we so mai ai e fa tino na restala Pergi ainga ya ele ko ngau le ainga. Ele ngama ia le awai mai pu le ofisangi. Ia pe ngi ya so ma ngi kaya. Ia ngorunga la vai. Ele a foi e malanga pia. Ia o isi ainga ele ngisi o ainga fa muri ku ainga. Nga o. Ia lenge ia lo foi ia mai foi ia kinga ainga mar fa ngau. Fa pe nga foi nga so la pude ma kam faye wal fa mo pe nga yel ka ko fa nga iti ngi ka yao ore ku si dia ko rem ka u mo wo se ba ngo ma ko nge ku nge nga o si de en ka vali ya o si fa ka vali ya ka ko ku ye pia ye ka le fa ele fa pia ya wo uma mai pasi le lo la po le me ko nge de pase se malanga mai ai ia nga ele nga fakia fo I ku sai fo I mal pa mai boy pe yo no matou tau a longo atu ia ma fa I lo atu lo malo se o tato tu ile tu langa le I te tau ona e mamlama ile anga va e ma fa yo I ona a vea o I matangata palota ia pe fo ona fa ile manatu ia le to fine fo ia autasia a tanu wasa e tu sai fo I male tu langa o anga va ia mal tu langa fo lo mamlama le ile mafuanga e te tau ona e restala ile tu malola e te no foi e tu samala tu la fona o te lo e tau nei fu fanga o fatanu ina tatu malo awa o sa o palo te le tu malo ana no mo a pe tai o no foi nei aingo o la tau tonga ia o fa faingo fia wa le mfe no te fed wa o te palo te o le tu malo sa o vola ma o no foi ia ro fa faingo fia o te sau o te palo tai nei le tu malo no forma o tau tuai ia e te rea sea nga awa o se fe le tai mi mo le fe wa ia se fe foi ia tupe a wa ka ko anka ko ka ke o ia pia ia fa ngal pa se o le so fai malo fa ngal le ale fai ai ti o le se tupe a ia ai au ngale nei fu fanga o fai malo ia le ngata la chalata mai I ai ngolo ia ia o se fe fo se le ni mo le fe wa ia fa fai ngo fia fo ia wa ka ia pia ka la ku ngalo se IT po le ia ko sau fo ko ba ku IT a le au nga ne pokala me ia mo fa no ta sau ai a ngalo ia la ka ke mo fa ka sa ba le ku fa le piki mai le IT ia po pe fa na ia po se stu lang o na mi officer ia to na to le to ngale na o le tato pokala me ia po se update fo I le ne ia so I le tato afia ngani no fo ali ia o le meta ua ia e tuli loa pe le ofisa ia le tūlanga o whaatino ino ngā ruenga e me se foi le no fo malam lama o le malo se o tātou tunu I tūlanga o whaatino ngā ruenga
ia pe ona amatu foi manatu ia milangona foi I le afio anga ia ina ia mfai ona maram lamal malo se o tato tunu ma o le taimil nei ia over to you my friend seu After tele lio ile nei foi vaanga o le tatu por Colombia me se o se tala sa e tu ina mai po se tatu report i tulanga lo ia ile nga luenga ile ina tu watu o le motu nei o polu ia po i tu malo ia o ana lo fi pe ona ia ile tatu nga luenga na we sila mai ia i fa tino ngor nga luenga ai me se i o le moli mau foi ai la tou ia o lo fa pe ona ia ile vaanga le sa mo le vanoa ia e fesiring ia ai ele tatu team male sunga ia lio ia ele mfai lava ona tu ua ia le faala wiloa pea si tatu wanga I o loa angata o lo fa pea ona faala wiloa ele company ele ser ai usi mai lau mai moa moenga angata moenga le se pa o awai le ai ma se si o tatu we fi se moenga ai pa o a ia ai se tatu tele fi ai moenga ai pa o ona faala bla le taimi tatu te moenga e pa o loa pe o I lo uma o le a I fa ta fa le si tu a we te moi fiti e ta wa I lava le ananga ta ma le o le moenga e whaalua I lau sele. Whea la se isi whale wha mama venga mo oi nei Samoa. Suma I le sep, e te mawai moenga ananga ta. Moenga manaya, moenga nice, ai le ai ma se pa o. Sep, lau whale o loa mo moenga ananga ta. Simply the best. ia pe o loa angata le o faala wiloa le taimile nei leo o a wina tu de o le pa o le moenga angata pe o na yai ia na sa sira ba yai ia fa fonga mai tatu ai nga ia tu ma fia fai mai se fa tau ia o moenga na pe o na fa ilo atu nisi o loa angata o faala wiloa le tatu company o longa loina le tatu por kalame o la palota o lo leo le company le sep ia ole tu langa lava ia pe ona ia lo tau mafai pea ia e ave le sila lo tatu tu no ia I tu langa lo faatino ile nga luenga ina ia e mautino ma e sila fia le faatino ngor nga luenga lo anga ia I no itoa o se alo fadi o malo fai ma singa ko feu halu laso mo honga malo kuso le ke ma onga mai kwa ai ki mai no I le ko ba no ila lo le ma ga ia ai malo pa te le sa e fa fonga le report sa tu de mai li o ia ile lai tu to le bot ai o le mesidin ta o ya le ua fa ta si mai nei ta to ofisa autu ia ola ma pe foi ona to e tala no pe tu langa I le fati no ngor ngal wenga le lai tu li la se tala sa tu langa foi sei le ngal wenga le sa mai report ia o tu langa foi le o lava mata ia ile ngal wenga fa tino ai mai o le talia le lai tu ole nu after seu o le me pito siliana ta o le ai foi le sang fia vai foi o le malo so tato atu no I la foi tu ia o le me le si me lona lua o le tu langa foi le o le foi le e le watangi ai le ta ua foi o le fatine no foi ngal wenga suyo su tama tai ia ma suyo o no ile tu langa foi le a fa morning o e foi e la lamba pa o no ma fio anga sa o le le me pito silina no ta ua foi le fa mo foi ile tato e por kalam e o le na pe o na yai wa ava pe la sa bu tai da mai mo foi ia ata tu pa anga tatu por kalam il tatu por kalam le sa fa ga solo foi le to ta ua I le sungo foi ia maunga ia le tulanga o le tula fono ro fa pe ona ia la ngal wenga la to ia no vinga le tau no fa atino la to ngal wenga ile sao ma le tonu ma le fa mau le lo fa mau ngala tu ida mai o la tu le ai fa mau ni tangata ia pe ona anga ia ne e fa le la tu restala ia la tu te lo ai o tangata moni o la tu no tangata ia pe o ta o le na fu ile lo mala malama ia ona fa atino fu ile ngal wenga ia asu yo no o su te mai tai no ala ilo
leila ngola ngaluenga le fai mala usaingi o peporingi e saingi la lo langa lai la lo tula forno ya tulanga ia pe ole tilo na nga ia ile tulanga ne ia fa so fo ia sui no ia ma sui mai tai ia le tulanga fo na le tula fono ele mta tai nei fo ia la to fo tiu te manga luenga fa tino tai nei ale si ai nga fo ia le tulanga fo ole ha nga ia tu ia le malo so ta to ia ma pepa fo i piliki sama pai ia ale fo ka kaila nga le kalangoin makai o le matai la le ke kalango ko ia nga ko e fa ai loa o le pepa na ele o pepa te mile to a restala lo matai pe to a fai sa fai le pepa le tauanga ia se fa matalanga ia ta mafo le fai ngo ka ko fa pala ngole certificate o le ngo tu spasi pe fa sa mo e fa tino ia le tulanga fo o la restala ia fa tasila mal pepa na mi te pe le pepa fa nau ia mas e ti fa mo ni o e tonu le ona le pepa fa nau ia sa o le leilo no winga a fa pe wa o fili on a o restala ila lo ngo matai le se montafa ia mai o fa le alupo lo winga o ke sau malo pe fangau ia au mai ia masi IT fo ile le ke lo por passport por o le singa e ka vale ia ui dia apa dia le singa e ka vale le ko o le IT fenga be IT alo ia au mai lo ma le pepa makai le si pasi le makai lo ngoinga pepa ia ka lo sa ma pe o le makai le la manga o le skala ia ma ngai ala le fa la lo ngo va ngai ina ia mautinoa e ato le ia pepa te sa o ia a fa pe wala o le ai kiri stala fo le o se batai le kiri stala la ile no fonga le wa no fo mawai e po to lava fioanga ino itua pe fangau male ai dia la fa ba ngai lua pepa a pe ngai me fa pe nga fa ngofienga mala mai ta to ba le lava a pe la mo fe au le itua inga pepa yo mai mau mai le foi o le leilo foi le ngai mai o tato tu leo I nei le tato ofisa au tu ngulu nei e fa tino foi la to restal ia si le fia foi la nei leo e le fa pe nga o kasari ku malo pe la ngo o le ke la veo le ku malo le mu le ke he ai a fa lava o feli ku malo le wa sau ngai mu o ngo la kala ka mai e fa kingo ela o rescal ko uma pepa ia talo tu ofisa sau ba mai ia ba sau fa tino ai alu lava lo suafa ia I lo itu malo po itu malo o pasi berita to ngaluenga po sa vai ia e sa ola vai lo o suafa ia le fa tino nei mu no le sina itu le ta tu ia la tala mai ia o le la ta tu le ofisa nei mu no te suma ia fa tino lo restala ia pe fo na sa no to seu ia tu sa o nanga ia fa tino inu tua ia mai nei ta tu ofisa tu nei mu no ia ta ua le avanoa o le avanoa me taua ia mataimi fo ia o le ua lata ia mo so taimi ia malolo fo inga ruenga ia sumai mai ia masi me le fa lo le online na me ka ko o le okay la le ai okay ia le tato fo na au nanga fa popo le wo ia ia o le recitala online ia le na la tu tato proclam betal wai fa manino ai le tai fo ia ta se ta vita ia le tala ta mai o le numera o ila tu fa ngai na au nanga le ia api tiro tu lava de o le mafuli ia le numera le ia ila tu lava o le no fo nei sa mo ia o se tu langa le leile na afa pe te le fia sau umina e no fo de sa fa inga fo le tono de fa de wa fa solo le lenga e o mai ile office ia le wa fa ngai na lo la o nanga le online te restala mai ia tatu nei sa mo ia fa pe fo I pisi dengan luenga le se ke mi ke sawa nei ta tu se budu ia fa nga ne o nanga na pe ia fo ona ia le fa manino ile tala la tamai le na ia wa le tau tu te ia fa ngol vaiaso ia tu e tasi ta tu restala fo ile mai fafo a le to tele o nei lava le lo ia le fa ma unia le numero ila to wa complete le pe wa to le la tu terusanga le wo mai fa tino ia ala to wata pu eata ia mafai ia la tu tama ilima ia pe ona ia pe ole tulanga le leif ela na ole restala online ia le ala vai solo le lei lava de tilo atu ia ma le lei ia le tulanga fo ia ole tali e tangata o no fo mau nei sa mo ole fa nga ino au nanga na
ia e pia fo ona tamo fai failo atu le sa fa matala e tabai ia ta se o ia tonu le pi gafa male au nganga ia utu fa ala tele atu tu langa le ona ta o fa so le vai ngole o tatu program malo o le sina me pito silina mana ia o lo no winga o le ia se vai pang noa o le fa tino ele o nanga do fisa online ia o no tua ia tu tonu le imune no ia elenga te leo ia fala wilo fo lo fatino le temine lungo o ala ata sa le leia o me pito silina taua o le peono mato fai atu se temi o sola ia tau halo tato ngalu fatas elenga to sui tamaitai o sui no ia o malo fo so tato tunu fatino no tato ngalu nga o tato te vai o kwa o mato sanga fo tato vai il kemini o le manga o le ke le ar kai me fainga e suma e fatino lo stala ni i munu ia po o afio anga fo lo fatino e tato ngalu fatino ia le to stala ni tato paro ta se alo va tai pa fo ma tato tru ia o ma ta fai to e tala tala pa ala tele atu fatinonga o le au nanga ale tato fisa ia ai o tato stala online ke kalangoi a o le mako vai nga fo da le se se fo la ko nga ia online o me fa kau ia ai la ko vasias ia kula ia si mai fu fa la wi lo le sep la to ia in fatinonga o le la to shopping online sila e whaatalo whātulu ma malo tatu atunu olo o maua mai ia le tatu whaasalo launga tu sao ia peona ia le whailo ina leo vaenga foi wo o ele au onanga le tatu company le SAP ele ngate tono she tatu atunu olava ia au lunga upinga ta whailangi peona ia mano fisila fia fo malo tatu atunu o le ele au onanga le tatu company e whawhaingo fia ina ia whainga whaatanga malo tatu atunu i lunga le tatu upinga ta whailangi peona ia le tatu SAP e-market e mawale lunga le tatu website le www.sap.ws whapena ia le tatu Samoa market ele ngate lia o le au nanga le tato Facebook page peona ia le SAP pia Samoa peo i le stulanga le tele lava na whaonga ina mai malo tato atunu e whawhaingo fia ina mai e whainga whaataunga ma e o le tato company fo i o mai tawina fo ina malo tato atunu e whai lava ia tato back-to-back promotions pe o matu le sfalau ilua a lawa i le sfalau ilua e whawawina tato whalau ilua le tausanga atoa so o lungala le tato Facebook page e tu ina tuai ia tato o loa taitasi o loa whapa o ina o la tau ma links fo e whawhaingo fia ina ia whainga whaataunga ma malo le tato atunu o lea ia e encourage ai fo i pe advice ele ma malo tato atunu i te tono she tato atunu ma whawhafod ke lope ia e siaki lava le tato Facebook page le SAP pia Samoa e updates lava ia le tato online team 24/7, 7 days a week se manala va ia le tato asosa e maloloa ia tato au nanga awa ia tato falauiloa ai le ngata foilia o new arrivals po lo fo e toi tau no i tono tato lala ia awai pe anga va o mai ia tato lala taitasi pena ia le tato SAP mega store tonga fo fua ia o le tato superstore veitele o le tato big store fo il motele salafai ia ma le tato online services o le whawhaingo fia ina ai pe o le Facebook lava ia le tato vaenga ia tunu matawina mai mamalo tato atunu ma one of sila fia fo le tato o whainga wenga to tele o tato tanga tama tato pa anga foi o lo fai whaatau ia ma sen mai fo ia lato fe autos to sia awa ia fa mautuina leo tato whainga whaataunga ele ngata ilia o lo iai fo ia tato o nanga ma le tato vaenga click X o le tato Pacific Cut ele ngata ilia o le tato email ia le tato company pena ia le tato buy at sap.ws io ilia o le si vaenga le mawhai ona tuina mai ia tato fe autos to sia awani whaafisili fo ia lai tau o tato o loa o whalau i loa o whaluina i lea taimi ma lea taimi ia ele ngata i leo tato ki liva o warranty so tato o loa ma le tele o isi vaenga e mawhai ona tali vawe atuai ia le tato o whainga luenga manatua e mawhai ona maua ia tato whainga whaataunga nei i lunga o le tato SAP e-market o le tato Samoa market o le Pacific Cut click X ele ngata i lea o le tato maua api tono sio tato atunu ulava ia SAP le whaleoloa numero tasi Samoa. Simply the best. O le naua e whawhonga i le au nanga fo ia a le tātou kompani o longa lako ina le tātou proklame
le company le sep I le fo ia unanga lo latu fatino ina o le shopping online le pay on yai e wa na we fa fo ba yai fatinonga o wala tianga ia ia fa ia ona fa mai ia fa tau lu ngole fo ia unanga isa manga ia dio ia ke I ka ke fo ia o kokongi mai ni ka ai ka inga rai o ia kungula I ka fa ka I le sep o lisi vai na tau fu ile na mau e lisi tatu team le na I mere sala imo o sanga nga no ama ka me sanga nga sanga fan no a fiu aga fu ile a pulenga malu ali I fai puli le fa malo sia o tanga to la tu lava fiu anga e anga I mai recitala ia o ia fu ilala tu fu ia ai inga fu ile pe ona fa ali ia mo fa salanga sala I pe ale recitala o le mana ia o lea ua ngalu lue fo ia pule malu ali ma fai pule la to ia o komite tina e fa malu sia ne la to na ia ane fa ngale ia vanone ia pe ona ia ina ia ma fai ala ona fa tino recitala ma na ia fo ila ole fa so le na mai na le afio angana ele fa pe ua fai fainga o se mamafo au le pule nga ali ma fai pule au le nga ina ia o mai I tanga to la to wafio anga o mai fa ngale vanole na o ato I le tato ofisa ia beso le team le sai na io se tulanga leite le na fai e pe ona tato tata no foi faso e tulanga foi au la pe foi o tanga tele vesta pe te foi linga tu sama tulanga lewa foi e le fi onga no ia mo se tulanga le foi le ele se no foi le ia fa sala tanga mai le tau foi sala e tau lo suma e fa tino la vesta ia ele ngata foi ia ma a tula fono la vetonu no ma fi onga foi le tulanga fa tino nga venga ia me se foi ia au la pe foi no te tas ta wole na ba te foi o tata o sia fi anga le ono le la tu fo ia a finangalo fa peon autasi ia il fono de no ia pe fo el komite tina fai se fai kai le fa ona ma po la tu wa fianga o ba fa ngale le avano le ia le fo ina ta o fo i tatu por kalambe te bi fa so atu wai ia le fionga ia maunga ia I tulanga tau tula fono o le fo ia fa salanga e salai le tangata e le recitala ni se vai nga o pa so atu wai ile le vai nga o tatu por kalambe o lau palota o lau leo ia au te iloa le fo ia ta otomai ia le tatu galuenga ia fa atino mo le vai so fo wa le la tatu fa solo mai loa ia sanga tolu sanga lua ia masanga tas o I le o va e fakasa ia o le la fa atino ila songa fua le ia o tuana e fakasa ia o fale ula masolo mono fo ia e fakasa I fale ula o no fo ngana le la fa atino ia ta tonga luenga fo ile songa fo ile vai sonei ia fa pe fo I ma le solua ia o le va ia e to fa atino fo ile katoliko ia o I fenga ia o no wingo sanga ngalua fenga ia inga le katoliko ia tasi ma le fakasa lua la lua teams ia fa tasi la foi la I sanga tasi fo o fa le ula ia masolo mono fo ia ma le e fakasa I fa le ula o nisina o fa nga fo ia ma no fo ngole fa tino tato ngaluenga ni kes ia le foi na mata o mo te fa manino atu le isi vai ngole tato por kalame le itu ai nga pepa batai e te sumai ma oi ai fina ngalo fo le afa ngalo so fa batai e te recitala ai le tau afio anga ia e te sumai male pepa whanau ia ma au mai ia le tusi pasi matai aloa ia ua mai a ona recitala atu le whalela le whaasanga mai o le whaasanga I mamatou o ina e te sau iai ia e te tongi ai recitala ai lo sofa matai ma mau atu ai ia le tamai a tusi pasi le na ua aloa ia pe patonu na wale na pe ama pe te finangalo e te recitala I lo suafa matai au tai ai lai I le vala le li o ia la lava ona ta wa le sili fe sili le la gona lava I tua ka luenga le faati o le au ke I lo ia o lo wasfanga o la me nga o mi ai fo I pe fa no le au te lo ia o lo pe fa lo wasfanga o le mafo anga lava ia pe fa fa lo isi o tatu fa la lo mai se tatu por kalambe le anga o le tupu le tulanga o le sau o e ma pepe whanga wa le sikalai oi ia o na haluala ia le o le wa e oi o lio o e o lui wa sa o lio le wa sa o makuru pepe whanga o lima le I luwa pepe whanga aloi oi ia nga e lima le le wa le sikala ia lima I lo pepe whanga
o ne leise ata o iai pe whanau tūranga wa pēna. Ua mata ua vaenga ia mo le se le fia e a whioanga leo le au atoi e le tātou ngā luenga e pei o na tōro rawina e lio i a whioanga mano whanga e a whaatino ai e le tātou ngā luenga reisi. Tala whaamonga la tamai o le tātou ngā luenga ua iai le taimile nei ia i lātou ua mai ono reisi tala mai tū malo uma ia ua mai ono whaatino e sifuru whaafe se lau ono sifuru tonu. Sifuru whaafe se lau ono sifuru tonu ia le au whainga o i lātou ua mai ona whaatino ia lātou resitala lono winga li o le numera lea. Le wa iei ma tangata fo ile le sa resitala online mai le na sau i e whai ia atam mai lim. Ri ula vei tongo le numera lea o i lātou. Ua matua i ato ato le leo na resitala maru i lalo o lātou suafa. I lola o lātou i tu malo. Se tūlanga le tele. Whai tele le maru lea tonu ule wite tonu le numera le. Ua mawhai o le wha mawina o lātou suafa. Mamaua i o lātou suafa i lola o lātou i tū malo e pei o nei ai ia ne whitatera noa e whaafatai e fo ili visoso ani mai sui o nuu, sui tamaitai o nuu o sui whaafea ngainga ma i lātou umalawa o lo tofu sao re ngaruenga le whaatino ia leu tātou wa ai e re numera le ua tino mai o tātia mai tebili nei o i lātou mai o na whaatino le resitala e ia o lele i umara ngaruenga patamu sanga mua le anu o le fuele i anga i lātou ngaruenga i savai tonu fo ia o la ele halta mala ia sala fai se le bona mai mo mai sa va i fa solo ngal wenga ma report de tu ina tu fa ati dongo ngal wenga i poru nei tu mano ma ola tu pu e mau mai ai la ngal wenga o pepe mana o mi ia ma fati dongo ngal wenga sa o ila u donga le tu langa na ia au chei ro le tatu proklamina ile le foi vai nga ole tatu proklamina mai mo fa fonga tatu tunu e pei ona iai te mo le vale kang fa tele pulenga ya male au fainga luenga le se tu sai male lango ngoina tatu ko kalame ai fa tele ale fa fonga male mai mo mai ile ne foi vai nga o tatu por kalame si fa poponga ia i leisi vai nga o tatu por kalame e ave pe la vala usi sila ia i tu malo ia la fa nga solo mai ai tatu nga luenga mo le nei foi mai aso ia e manuia tele lava alo fatu to fa sei fo